Om Ja. Jak Laut Tawar. Oke, hari ini hari ketiga kita di Bener Meriah. Jadi hari ini kita baru ada kesempatan untuk jalan-jalan. Kita nggak tahu ini kemana dibawa. Kita ngikut aja. Kemana dibawa sama Bapak dan Ibu nanti. Ya, kita ikut. Oke, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Wah, ini ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Oke, sekitar 25 menit perjalanan kita sampai di kota Takengon. Jadi arahnya ini ke kota Takengon, kita dibawa sama Bapak dan Ibu. Terus ini sudah tulisan Gayo Highline Tanah Gayo sudah terlihat di depan kita di puncak gunung itu. Nanti siapa tahu kita dibawa ke situ. Kita ikuti terus mobil di depan. Oke, kita sudah di kaki samping Danau Laut Tawar. Tadi belok arah ke kiri, ke kanan. Tulisan Gayo Highline. Nah, ini jalan masuk ke Kampung Bujang. Yang sudah menikah dilarang tinggal di sini. Khusus untuk yang bujang-bujang saja. Oke, kita sudah sampai. Jadi nama tempatnya Pur Telege. Jadi kita sudah sampai di Pur Telege. Ini lokasinya naik ke atas. Nanti yuk. Jadi ini tempat parkirnya. Ini danau jalan. Saya akan naik ke atas. Di sini ada warung. Di sini itu tiket masuk. Berapa tiket masuk ya, Pak? Oh, 5.000. Tiket masuk 5.000, parkir udah 25.000, parkir ada 4, 10.000. Udah pergi terus. Nyanyi bek pelung ile. Oke, kita naik pelan-pelan. Bayangin naik ke sini harus gendong Syamila. Ini trekking. Gol. Yo, abahnya. Jadi sebagian masih di belakang, kita di tengah, dan anak-anak di dalam Syamila sudah di depan. Oke, kita sudah sampai di atasnya. Di sana ada kantin, sana ada kayak penginapan. Ini jalan masuk. Kita masuk ke sini. In sebelah view kota-kota. Kita terus naik ke atas lagi. Terus naik tangga lagi. Di sini juga ada camping ground, sewa tenda. Kayak bermalam masih di sini, melihat view kota Takengon di malam hari. Ini betul-betul baru sampai di puncaknya. Di sini banyak penyedia makanan, tempat duduk. Ada sepeda gantung. Kita sampai di danau.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sini banyak orang foto-foto juga, foto-foto, semuanya foto-foto. Dan di atas sana tempat-tempat santai. Baga kena. Mak kayaknya. Halo guys. Halo guys. Nama saya Azrul. Marilah. Nama saya Azrul. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. Oke, di sini tadi kita sudah selesai foto-foto, buat video, anak-anak juga main-main di playground di sini. Dan kita mau lanjut ke tempat selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.